baik ya kita ya. Woi, Asep. Hai guys, dianterin sama ini keponakan guys. Put, yuk, ini sahabat, dianterin sama keponakan. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, kembali lagi dengan saya Ghost Hunting sahabat nih. Saya akan berburu lebah lagi sahabat. Mudah-mudahan nih di hari yang cerah ini sahabat nih. Tadi diantarin sama keponakan saya. Alhamdulillah nih, tapi sekarang lagi jalan saya sahabat nih. Jalan. Lagi jalan. Alhamdulillah ini. Bersama dengan teman saya, alhamdulillah sahabat nih teh. Teman saya udah duluan, Bang Ega nih. Ini saya segat lagi di jalan nih. Ini sungai sahabat nih. Tuh. Dekat jalan nih. Dekat jalan. Sahabat. Semoga sahabat semua selalu dalam sehat walafiat. Di banyak rezeki sahabat ya. Dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Sahabat nih, saya jalan ke hutan sahabat nih, di pinggir, biasa di pinggir jalan sahabat nih. Sahabat saya nih, sahabat nih seduluan tadi udah nemu alhamdulillah sarang lebahnya. Mudah-mudahan ya bandunya sahabat ya. Oke, di pinggir ini, di pinggir kebun sahabat nih teh, tapi di hutan nih sahabat tuh, pinggir kebun. Sahabat, pemandangannya sahabat nih, itu jalan tuh, dekat jalan sahabat tuh. Kebetulan ini dekat jalan. Alhamdulillah. Ini sahabat nih, di pinggir hutan sahabat nih. Sampai sahabat. Gunungnya sahabat tuh. Hutan semua sahabat di sini mah. Oke, sekian dulu sobat ya. Ntar dikabarin lagi kalau kalau udah di bawah lebahnya sobat ya. Oke. Oke sahabat, semangat terus ya. Oke sahabat semua, saya nemu nih. Bang Jon sudah di sana sahabat. Nemu alhamdulillah nih. Kebah hutannya di sini tepat tuh. Pendek sih alhamdulillah, pendek. Tuh sahabat, kebah hutannya gede alhamdulillah. Tuh sahabat. Sahabat nih alhamdulillah nih. Tuh. Ini. Mantap ya pokoknya sahabat nih. Mudah-mudahan ada madunya sahabat. Aduh. Tuh ini kecil. Tuh. Ini di atas. Lihat. Kita lihat dulu sahabat ya.
Sahabat. Rengko sahabat tuh. Wih. Top the pot pokoknya mah. Ya, depan belakangnya. Mudah-mudahan itulah. Alhamdulillah sahabat nih, pendek dah tangkalnya. Tuh. Aduh. Nah, nih. Sahabat sekadar dulu ya. Saya mau persiapan dulu nih teh Bang Jon sama Bang Jon. Mau manjat sahabat alhamdulillah nih. Mau panen nih Bang Jon. Kamu gimana tuh ngerugupun kayak bisa? Bisa tuh ngerugupun. Tah gitu. Biasanya. Heeh, sok. Tah gitu. Oke sahabat Bang Jon pakai tripod nih. Oh Jon. Oke. Oke, sip. Oh, oke. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Adek, bos. Kemai ya, bisa ya. Suku euy, repet. Terus dikakak reum dina ieu teh. Na suku. Am euy. Itu na suku bos. Rituan bos, rituan. Waduh. Burung cuma. Kok lu kena cokor.
Betul. Ketika reuteum ka kieu deh ka aneh. Karak ieu mah bau meureun ieu nya. Nah, kita. Baal langsung euy. Iya bener. Nambos tadi tuh. Bos. 6. Kila euy, ieu ripuh ya suku deh kah? Lah make eta heula. Beunang suku dua anak euy. Suku katika reuteum dua anak. Karak deh kayu kada suku deh kah? Saya ngerasa suku karena hidung suku KB. Heuh kakarakeun mah. Apa? Anehnya. Ini lubang aya arah kita kilon. Lumayan ya. Tapi agak seimbang sih gede maksudnya lebahnya. Sabar. Oke, sabar ya. Sekian dulu untuk ritual ini semua. Semoga buat semua ya kalau dalam keadaan siap ya sahabat ya. Di panjang umur ya seperti yang barokah. Oke, aduh. Di sengat saya Bang Jon nih. Aduh, lumayan nih. Kena sengatan tuh Bang Jon. Oke, sekian dulu sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabat nih, saya mau nanya dulu. Ya suku ya, baru pasti ya. Suku. Rempang suku mah. Aku digosok lagi, Pak. Kita tahu lah, minum mana teh? Untuk. Ih, kan dicabut tapi kurang, Des. Mana teh bubar. Iya. Tinggal itu koprok. Iya. Tinggal itu kan